bio prije par godina, ja mislim da već ima 2-3 godine sigurno. Večeras je još bolja atmosfera nego što je tad bila. Publika je, kao što vidite, fenomenalna. Pjevali su gotovo sve moje pjesme od prve do zadnje riječi. Večera sam prvi put na Viškovu i nadam se da će doći još koji put. Izvrsna atmosfera, publika još bolja i drago mi da sam tu sa svojim dragim prijateljima i kolegama mejašima. Ovo nam nije prvi koncert zajedno, već smo ih i mi imali oko. I eto šta reći neka publika uživa do kraja večeri i još će to dugo trajati. Prvi put smo ovdje, ljudi moji, ja ne pamtim takav koncert. Evo, promukao sam, dao sam sve od sebe, stvarno, svi dečki, Lidija je rasturila. Ja mislim da smo napravili show danas. Predobro. Ja se nadam da im se dopalo svima. Pjevali su da su mene nadglasali. Nisam mogao vjerovati. Ovak nešto se jako rijetko viđa. Mislim u Viškovu prvi put, ali pa dobro smo se sjećali svako večer u večer, penjući se na pozornicu, zabavljamo sebe i svoju publiku, to nas veseli već dugi niz godina i to nas drži na životu. Tu se osjeti minuli rad, da je skoro 40 godina prošlo kako je Prljavo kazalište krenulo putovima rock'n'rolla i sva Božja sreća da je to ostalo u srcima ljudi, da su imali tu sreću da su naše pjesme prilično lako nalaze put do srca ljudi. I to je sve razlog ovakve dugovječnosti benda. Sve